Oniadofo enenso ya sanso ehye biem na se na munim no ye be hyem ha se ya na ye kwan bone a enuanom bi edi omunyonkonom efa so na aya na ye be hyem ha se ya ye be bobo ho ye twetwe ho nkomo na story a na me di aba no minim se ewiase se yare papa na ye o obi muawo obi nya papa na enne aseda wo de ma ne enie enne na aseda ni story bi a be pie mu ase enne me de ba no se wo hwehwa nia me ken wo beti ase eya aye kra ma papa ye kra no nipa ni binom enu omo ho se ye omo ye papa yenkon hwehwe video no ma me bia be pie mu ase ansem o de tudwa no enya asem ketwa ne papa bi okokoye obi enne ewie ne bone abusua yenkon hwehwe video no embra mami atisai Kasagu frumani mumami wati God. Yo we. Mpacha God. Me pacha within. Pacha mididi ajara. Ajara. Ega mpacha fi na bai. Pacha me free tachima. Tachima. Akwa de wo kon ben e bi free nzema tamale borga. Wa ya de tachima musimu anope won. Ya kasadin wati. Yo. God. Ma jala. Me pacha why na how? Pacha boy bi na ha me na. Wato no ma wo me ho. Your friend is saying. Yes, David. Pacha David ayo dey. Pacha wato no ma wo me ho na won pese obetu eskan. Wato de ba dia? Nkatia. Nkatie. Wato nkatie say. Me fan say I say wato a wotua na waje bi nti. Wo customer. Me customer. Me buy customer me nanai. Nti wono obekɔ school ena waje na amame. Eye o nanai ena na any customer na ye wo. Okay, bacho be transfer mami. Transfer ye mami be bacho na fa mic no. Me bacho transfer ye mami. Wanya ewura ha no mami no nko ankasa. God, me bacho transfer. Obi aju sika se wo ma me kura ni mu abase me de mani mu ma me pacho yo wo ye ni yebre na eko ye ni adaje sa wo ka kire God me pacho ma me ba ko mfa we na wa ba ko so mfa we era ba me pacho within the say we ni salamatu wasema we ni salamatu pacho transit said ye no obedi nkomo wate me pacho wate wani die mu wate wona na ani abre etina oh yeah no was ensiwutra se na wani mu no o ma ne ma o fere ha u benyini ababo asika no na wobi de usika dwane a wa na abeka sa awurade mi so mama nimu mra mu mie manim ni no hu se mani asofo mani abre o be ga se John so ma ya ho fe ba ha do mi ya ma ya obe hu ara da ba na Mikey wa yele be yan pre nwatwe ya da wo mi anya adwuma na John ha adwene wo John John pan kofi amen catch the friend saying salamatu wutu fitachi ma na bae abranti na kwan ba so na fa ya wo hunu no madam fi be number mame wadanfo ya friend saying ata ana de ne number ma o ana ata de number ma o na ye dan na me de me introduce me che mame no so mame ndidwa God nti me ho ina na mame ndidwa God wajibe God nti me jamo tu kwa kasa ne ma ho yesi kasa ne ye ntikura eti wo so be ye mic ni ye to so mi ensan wotwe ma ye ne na afere wala kasa den nti mi jam ho anse bibi ama ye nti mesra wo yeso na kasa ma ye nti me de brown mama me no bra be ya David no wo de David ne mama me no na mi tu kwa nti de si mo chibia ne mini ho ase nti wo de ma no na utu kwa ye okay na ata no eba sa wa ba ata ma ne me nte kasa no madam abona ma ne wa ba ata ma ne na ata se sei ata me ka se ye friend na me si ye friend a o so obetwa nde o china nde sa no de ye me ba cho ne mu di dwa enfie se ni be 6 months ni so me nsia ba chan
na me pa cha wo je nneoma no a ya na wo de koi o de ko yente kasa no o de ko kuro so Chufu praso. Oje nneoma de ko chufu praso David ya ho na oje nneoma ne de ko e wo chufu praso woje nkate e boto se maami Nkate no waje 23 bags 23 bags ena watu boto 23 ena watu ya kakra wachi asai 23 ne kan nyina ba asai 23 na osha ebe 29,300 29,300 na ka say 293,000 sata mo no dika 7,200 okay nti wodika 272 million 7,200 edo kakasa askano na kwa 3,650 god ena wama mu 25,000 wamamu waya 30,000 so 3,000 abro 40,000 me ba me pacho me ba wo se fa you 23 bucks and waje ye ba ku bi 17 million 1,700 ba ku bi 1,700 ona bo bo amaye 1,700 ya o boy yes say Abrewa enyei e can say 3,650 3,650 ode 7 say 7,200 7 no audio say papa 7,200 7,200 437 mwa ena o mama mu 25,000 ano ama o mu 250 okay minus 250 oh boy yes is Abrewa Guy Beka say asa mo fa total madam say wo for 4,1 the enka for Abrewa mo chance e foforo why Mr. time what's the din kan 290 o se box no na say bags 23 ba ku bia ye say 23 ba ku bia ye say ba ku bia 17,700 1,700 and no na make 39,100 39,000 and na make 39,100 and I know what they will cost 7,200 plus 7,200 now you have 46,300 46,300 and I watch you 250 250 25,000 or 25,000 minus 25,000 madam senga oba we total so o me time ko aka say 21,300 it's aka 21,300 ya 213 million eno no nya mfama yi eno na onya mfama me sa abra no na me na e wo ko school eje ni phone wo fie wasa school na wo ko no ye phone ko ho nti kanya sa atam na baby a wo ko school no ka den ho na ya fra no ma oko ho na you wo free school by wako choose price wako wanko ho wo free school by na wo fra no wano fra no de na wa fa me fra na line no ko me hu de wo ye ba cha mo fra no mai na me sra wo oni ata no nim ba bi abrante ene tie madam wusuti wa wusuti wa no me ba cha ata nim ba bi a tie me ba cha nim ba bi a tie de adenti na wo ma ata mfa wo nko de ho question ade na munyina ataso e ma ne mfa mo nko ba bi a David ewo na ne police kura mo me yanchiri nyimu sika ade na munye saade no ata no kura na say woni tachiman but ayi
obey Salametu onim baby ata wo frɛ no obeji so Salametu frɛ ata wonye so adenti na umuwa wo nana ada na frɛ ata wonye so eno na unti number foforo wo okay na wasa mobile mo de number sini nyina ma ya onye sa na mu delay ya time an kasa ya chense de wo me ho na me de ma ana na we Salametu we wono de wona na ma me na te sa me so me te me say a mobile okay say ya ba ya de ma dwun number okay ohefo sabre Salametu yesrew branti ata no wo frɛ no a obefa yesrew frɛ no ma ya ne twetwe nkomo sisi a say number we my number no David man David the number okay for God David Bame me ba choma hai yana what to say na biadumo where dey David me pa cho wo ma mini Abrewa Guy me we Japa TV ewo Kumase ayi Salametu ene ne nana agya woni magya ma me na akofa no won katie no ewo tachi man no ugacha hayo agya nani abre pa wotete se wo fra wo mfa ne ko ni sika nso wo ho a sika nse se 213 213 million ade na uma agya wo feskare man wo so no na ye adwuma na ade Dave ma etise ne me no e kana na adwuma na me ne ma ye no ne ma no meji a me de ma emma bi amowo twufupra so na emma na me de ne ma na equity sa sinima e kana akoye sa enti anya me bo apayo se meka se me ma me sika no mintua mfa ma na me pa cho David ya di say oh emira be mu kakra be ye mfa se be 4 months ana me kan mami Abrewa bi etietia ne nsa no ye adwuma wo ba ginnua ma sei wo mama mi etimi afiri tachi ma to abaha ake se mami nani abere o David mami ani abere o se se wo fra wo kura no wo fa ne ko ada na wo na napani mu bi se wutimi me mami le fan se last week ni mu kura me ne kasai Emma me no enkonta afa enioma na me beje ye no nti se me ma me kasa ofre me am mfa ne ko me na kasa adia wa so ne ono akasa David me no kasa ye enye last week Monday ni na me nko na me no kasa ye e ba cha mai ka de mu ye so akasa sasa Jordan na me no kasa ye na ba sam na me de aba ha wie oh sa me ka kire o ayi ni kura se da no a me ne kasa me ka sam no wie no sa ne nyembre anado ba 630 mu na wo friend na ne number no kura me ni number na me wo me bisa ne se number we e fere hefa e na o se e ya ne de na me se adenti na wo me fere wa wo mfa e na o se ne number na MT4 ye ne de wa ka se bebre me hu na asam koro Mama yen hwe ye wo agese aro sa number wa ye de afre sese ano na de sa da no ma adwodo na nyimbre na wo de frɛ me no e na sa number we ba me ho na ka number na ka mi de ka de mam no ene na ye fra mama ya ba ese ya David ese da be na mama nsa be kan sika wani diem because nani abere o nani abere o se ni abre ma jeje sika no me de be ma no because last week na o kasa me ne kasa nkwa me ne ye nkonta me kofa me buka na me church on your man wo se kanu se na wo de the kasa yi se de yen ya check wa hai ete se wo be fa nkatie no how many bags 23 bags bag bi azu 17,000 1,700 God antiki kabom okay kabom abena 437 and was wo betu 20250 da bi no so de ne kadada o de ne kadada 72 ada kan sa 7 2130 no so ata se say kade keka bo mu titi bi free mu no ni nyina akwa akosi 213 million 213 million da be na this card be ba wani diem
Sikana me mama body sa na sikana endusa. Endusa no. Ate say what na say aboso me 9. Na mami so se sika wa kwaje de bangi. Se endusa no a wo de ti ehwa no mo no sika yi e hye wo page no. Edru ba de no ka say 400 million na dia sab na de kadej. Ah? Edru bu so afie mienu a woni mi se sika ne betimi awo akwa akire. Minim say no yes wo check yes me check na 181. Mami, o say 100 you and 81. Na no me ne check ya no. Now say 18,100. Anu anu okay. Me ba e na wo me bisa no dada na asam e na wo ka kira me say dada no wano ba ko no wa twea wano wa yi alo bag ba ko en 50 million firi so. Na mum me de me ni asem bia ambeka. So mama 18,100 na mbeje na saa sika we wo de sisi ni se be wura ni sika mu mana di ma no ato ne de ende nka oboa ama sam tete no me ni problem wo mama 18,100 na meje nti 3,200 na what is firi so yeah me ni asem bia e pass asam no na nya me be kire David, was say one something now what we no o de baba da ben na me choose ma sika no enye se e wo me ho e na magigi security e ma na me de ni o ma ne ma o mo no mo de me sa aka na so mo de sika ne ma me ndi ya na me sika back David Johnny ma me ne kwa ka no no e ma no mo ma ji mo bi sika e ma na David no na me ne ka 4 months no wabo me ba we kura ko school 6 months ni me ba cha David yemra be di wachi anko me o de wachi no yemra be di wachi ma me ka kwoto de bra ne master enim kura ma ne master ka kire no yemra be di wachi sa master na ba yemra be di wachi nko ma no ho yemra politics wanchi wo bo because obi sika na adi di aguro sa no sika ne nya wo die o obi sika na adi akoma ma bi e na wo se ma ne sesei eti maame ni die akofa ne ma onde onye oba ni sika nya ne ka na ma no enchira wo time wo de maame ni sika ma no wano wo de ye mobile money djuma maame djuma ye o maame se wa maame ya ko office ya e ba mama hu nsem bia ni so ba oh yes because and then the pan ada wi ase ye nsoro he yes wa kata nani na wote nani da achi wo ba bia na wakunu se wadi sabi on samfo boa baby wo bi sika ana ade akoma ma bi etu wadi se ma amiri sika no njia abrantia no onjia sika no ye be kire baby abrantia no onjia sika no nti maame kantra ho wate onjia wa bone tu brazia onjia sika no eti no ye power apostle besa afre no so ofere no anya sampa nka maami we die yenim die be we die maami we die ese ya nso obi aso bi maami abasiri wa ye o maami ye o nana wa jini sika dia ko mama bi se maami se tam wo mu pe ana omu bechia na sabi wo maami ana sabi obi ba je ne nua makoto ye ana wo ti sa asem wo ya anka ba ye wo de na won wan posika nko anka ba ye wo de Dave Mommy ya shaya wo ya wo yansi o na wiase so so wa shaya unko kakra bi ne kura aka no mpo no ma me ne se kakra no mpo kura no onfa nchew na kampese we nyina awusu wuntua me dia de wo waso no ontie de honhom no eka me da se bye bye muncha no mo na munkate no enne di pani bi aba wiase no enne we are saying, ya wu me. And now you dinom. Hey, cha. Hey, oba kwa fu obi a dia unko ya ai. O ba dia wu ba wura no. Ahotro. Ye maami obetina ha say ejala. Maami ejala asem mobo pa na ne ba salamatu ni de ka wono nko ade a. Kenya de nka mami afi ni mpo. Asawu abaya te se wa wastati a wo bobra na watie wadanfo ata no wakoma wo bi se fa no ma kokoma ne nkatie akoma no wunya serious wa braboni
Emadu do say na edru say na wuti ye kita say sika kese we say bi. Enya maame no mutan ye chi support ye. Na ba ya ti say wa wu di dwa na obi ti si pese wo di usika ko. Adenti na won keka wo ho sa me fare. Kasa wo kasa ye bisi wa se ma wo bisa o maame na so akati ya ne de ko ye. Enya won na so de ko ye. Abrewa na mam de mani brabra eba so because they na me ya wa ye misesie no. What you say ye nya sa maame bo ho so we abaya what si so sa baya business e mo wani nya den because Ghana ha say na yete no se wa ba wani anya den e wa brabo ni mu a obi de usika be dwadanka na wo bo wani e de kra na kwose wo mo say na ye maame salamatu aka asem bia mo maame mani ache ne ho pa when ye fe no ba atan na nka ye ba atan bia ye maame hwan ajala e yo ba atan bia nko be ka se me fa hom one akwadi udwa na aya okanso maame ne dia baso bone yam edi wachi abrantie isika twitwiri dia aka 213 million what me ati sika ni so say ye hwi ese aka 18 ye kan say 180 million na so maame ne se saudi dia wo se aka 180 million kwa na wate fasika no na mom dia aka ne fabra ko obi an ko be ye ne chinchina atwan wo se fabra so wo se twan twintwan won fama na aka se maame no ye se yo wate wo baje 180 no ka se wo jere kwa ya na Thomas Ghana for no bi yantie ni bo saka ye nimu a kabrantie wotutu na mu brika David ye ka twa mo waso ate baby biala wo wudi wudwane satachi ma no so hefa no David fama menene ne ba ni sika bre no na sanka bu anasa wuni bi ene kwadi dwa ene wadi noma kwoma wo bi se won ton ene noma ne nipa kwa ni se on fasika ne man ka betu wadwi mada yankoti a wo se dan wodi noma no wo so di kokko free wo bi na nipa na wodi akọ free ni mom ne se wonya sika ni mom a ansan wo di abro na adi abro ma me no e de be nsam no fo anasa nsam hunu be na David wo to ma wo keka no yana mo ada na yana mutimidi ni pan mo adwene bi di agrosa obi kaka sese ma me ne koye bibi sese ya wo so wanya de na so wu David no wanya de wuni sika wudi di dwa obi no ma na wakọ free di dwa ye di free what is asem bi wa yi e de na sabi Ghana for no bia nko agro we ye ni so sa enko business we ye ni so sa wo wuni sika obi ma wo no ma na free no ma na ton na nya bi hwa wo mpunafo no ma na obusu a wo so sa wo de no ma na kwa free obi wo bi na de akọ free ni wura so wo gini sika wo sa nkofo na wo di free wo ne fa ma wo mo de ma wo ansa na ma me ne so anya ni sika. What are you talking about? David, you study wo baby a wote no na nti se je pafutu ya frosro wo wa so ba ye hye wo ho yenya ne ntia se obie mobile money ma me ne sika na wo wagigi no wanya bidi bie mobile money Abrewa ka kire wo se nkofo na e na wo sika no wo de ye be si wo so ni adi police akọ mo no ma wanti mi anya no na kire se wo boa sika bia ni wo bia ho control police no ba food ya ma ni kan eti sana wo ka dia ye banye no nyina kodan ka ne ya hwe de wo ka no se ye no kwa na asanya no kwa na ma me ne ba ne de kwan bia be fa so David se sika we se be gya mo no ye be chi no ni da so na wo hwe ko hwe video no aba se na me kan ye no ewia sesa wo ye obi papa wo ho eya no wadwen ho tutu eya no hwe ne ye pa se wo ye obi a wo ni abotra de bia obi bete wa no kasa enipa binu mo nenama omu hia moa na omu de koma no mpo omu ni bi enso the fact say wo hu omu mobo na wa twe omu aben wo hu eyo omu papa no na omu afa ne say wo de se we jimi o se we yeden o na omu afa say wo ye mre wo nya adwuma nye ohu se nya sika wo de ye adwuma no unya bi na me ye mi business na wo baji bia kwa koton se ne be ya wo so nya kakra ye de akọwa no a masedani wo de kwa wo de nyama na akoma jimi sika breme se ne be ya metumi akwa foforo aba na wo so wonya bia ye de akwa koton no wonya bia di eno so da ne mansotwe maami ifra wa wo mfa na se wanfa asemia mba ahase ya Ejapa TV a nka emma na adwemu kura da se oya hoboa kura se obetua na no kura no na oka se
omo a ode niama ne kokomo omo no omo ma ne sika omo so mu ni sika nti jese omo ma ne sika ansa na se enye sisi anya enne asem na oka ho asem nye enne na sika ibeba da obenye sika no ayese be ma onpe ne bibia ye na jese on shane mawo na kan se o yi sika ni ho no mu ni sika nti o ma sika enfanye aduane na wu ni sika na waka cha no bon so se miniska o se nti yesisi ayenye dan ni enidi no wa pagya amaw nti sisi a mini bi ni mi nkonkowia kona ko futi fom kututu fom na ko tu gold na fabram ni eni kwasi asam kasafi ni yesole ayeka wa asem we ya wo ka kire maami kan krashe sem bi kire ne se o maami ebia omo amede ne amane kokomom no se ni senti sika na nyede emeka amensa nti wo de me ma woda sei meden bekwa ko chinchin omo so na ma hwe se bia menya den menya kakra e de aba beto nsem a kakasade e kire maami wo ka se omunya mawo nti omunya mawa e na wo de beba that means unya ready kra se obetu ho anamon emma wa adwen mu kra da sene sika ne mai nti unya den wow kasa asem we ya nti bre na o sika ebedi nsem na utua maami ya ti uye sure pa se obesan so ayi na kumam asa ma oni ama se den kona koton ana uye sei obi kra hiamwa obi oye no kwaridifo ehiamwa na oba maami yanim a esanse wodi na fasa kwan we so nti obeyi nani ama nipa no meka sei kra na nipa no ntesa no obi a obo ne homodin yie odi no kre sa kwan ya wo fasui onfaso bi enso na wode oniama bi a wo ye na ha kosi obi enhira no kwan bebi obi ani munya mepie fi oha kwose ho momme enhye ya brabo yie ye tu na mom bi a eya momme enwe hu ye enhye ni yie pa na sisia no abrabo ne mo aye dindin emo aye din bi anya asam ketwa enti se ukonya ba bi a eho adwo na won satumi kowa no a mesrawo pa wo kyewa ya ense ho se wo na wo mpe a wo de twon ho na nia ohia no aye de ombra mehye ho enkonkwose ho emma obi eho nkonkwo no abusia dwen sasem we hu yie pa san kotie story mu na tie mu yie na ne nyina komra nso a abayi we nso ka ho bi we business ye kwa sign contract ye kwa introduce obi e kire obi sebe de meton ma de nti wo hia bia fa sika bra ka shenkari bra betu na fa kokoton we so nka ye ade ye introduce obi mo obi be konkran so na nkwala egu ne so kra nya asam ketwa no munya ne omo bedi na hye ekwan a abrantie mua a wo betumi aye adwumaden ka be ma wo anye wadwumani wo betumi aye adwumaden hwe kwan a wo de maami fa so yesuban bi wo ho a enye nti ya moma yensesa yenhye ye hu ye yenhwe ye hu firi hu na emoa ye ebi wo ho no ma ya asem ode enso kwan ya be fa so ama asem na kwa akoduru no ekwan ya be fa so adi sa asem no ebe ma obi aka no me nsem aguye so ama nhira eda yanim no aboye ye betwe ye ho afiri nhira eda yanim betwe ye ho afiri ho ama ahokire na beba ye so abusia mummy yemfa sa asem we ntu ye ho fo abrabo no enye easy na wi ase no so na hokwa tie ye bibia let's be wise midi besi ha say da senenso ye besan so atwa ye nkomo twetwe ne so mesan so the story a eno so ye interesting ankasa ankasa asande abrewo abusia asem antime nke bi ma makram
Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.